amandla lase layobeka kude lokwalehlula lase lapha la uphumula njalo nangoke lokuhle ngatsha ukuthi nanibonakala nisebenza umsebenzi wemkhosi nibonakale nifakile amandla njoba tati tinyenti letihlahla letibonala ukuthi tati tikhulu sibili ngoba ngisho noma sebatithatha laba batithatha ukhanza ukuthi bona bayasinza nekusinza kanti bathathu uma ngalosi lesi besiphephele munye kepha nalesi bamuketela nje lamadudane kuba budzidzidzi nje kusuka kuyawubeka lapha ubona ukuthi cha nembala bekungemajazi bila bekathwele letihlahla uyabumba ukuthi majaha kodwa lokungawehlula ngoba nafaka amandla kanjena kubonakale ukuthi nikanye kanye kuyasetshenzwa kuhle ngoba buhle bengwala busifundisa ukuthi sibe munye esikhathini sonke konke lesikwendako sikwende kanye kanye ngeluthando nangekudimisela nangenhlonipho lokujabulisako ukuthi ke lapha enqwaleni ufundza lokunyenti Mabukisi Foundation, lwati nebuve ingcebo.